pravi izvor energije na planeti Zemlji je Sunce. Sunce u jednom jedinom danu na planetu Zemlju emituje više energije nego što je ukupan energetski bilans svih poznatih zaliha, svih fosilnih goriva zajedno, nafte, gasa, uglja. Zemlja dobije više energije od Sunca u toku samo 1 sata nego što ljudska populacija upotrebi za 1 godinu. Klimatske promene i nedostatak rezervi fosilnih goriva čine energiju Sunca ekološkim i najisplатljivijim odgovorom na energetske potrebe stanovništva. Najjednostavniji način sakupljanja toplotne energije je pomoću solarnih kolektora koji se mogu koristiti za grejanje vode za domaćinstvo. Napredniji ali skuplji način je neposredna proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama. Mogućnosti korišćenja solarne energije su brojne, ali se o njima nedovoljno zna. Da li si čuo za neki način korišćenja solarne energije? Solarne lampe, da, čuo sam solarne lampe. Čula sam vezano za grejanje, znači za način solarnog grejanja. I uglavnom kad odem letovim u Grčku, tamo se boljeri greju. Video sam možda nešto na televiziji, ali nisam veoma upućen. Grejanje to služi, ali jako malo u svemu tome. Solarni paneli sad su poslednje projekte objavili na sajtu da će po tom sistemu graditi na Zlatiboru. Počeli smo sa solarnim lampama i digitronima, a sada imamo i solarne šporete koji se proizvode u Gornjem Milanovcu, kao i solarni punjač za invalidska kolica u Zaječaru. Najnoviji primer korišćenja energije Sunca je uspeh tima studenta Beogradskog univerziteta Strawberry Energy. Oni su konstruisali solarni punjač za mobilne telefone koji je osvojio prvo mesto na takmičenju Evropske komisije u Briselu. Mi smo napravili uređaj, solarni punjač mobilnih telefona, namenjen za javnu upotrebu i njime smo upravo običnom građaninu hteli da približimo solarnu energiju kao stvar koja već postoji i koja mu može pomoći u trenucima kada im je to najpotrebnije, kada se, na primjer, nalaze u centru grada, a mobilni telefon im se ispraznio. U Boljevcima nadomak Beograda Milenko Milinković sagradio je solarnu kuću koja predstavlja jedinstveno rešenje po pitanju uštede energije. Sa utroškom 15 kWh struje godišnje po kvadratu, on je pretekao prosek od 40 kWh koje troše energetski štedljive kuće u svetu. Milinkovićeva građevina godišnje potroši toplotne energije koliko prosečan stan u Beogradu za 9 godina. Moguće i u našim klimatskim uslovima 80% energije za grejanje sanitarne vode potrebne za funkcionisanje stanovništva obezbediti iz Sunca sa jednostavnim jeftinim kolektorima koji su svima dostupni. Prema projektu španske vlade i Agencije za energetsku efikasnost, u 3 srednje tehničke škole u Srbiji postavljeni su solarni paneli. Ovaj projekat ima za cilj da edukuje mlade o potencijalima i mogućnostima korišćenja solarne energije. Mi smo pre 3 godine, odnosno pre 4 godine počeli da radimo nove planove programe za obrazovni profil. Đaci koji će se baviti upravo obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnosti. Na krovu elektrotehničke škole Rade Končar postavljena su 22 fotonaponska panela, pomoću kojih se solarna energija direktno pretvara u električnu energiju koju potom prodaju državi. Da bude jedna stvar jasna, ovo je skupa tehnologija. Iz tog razloga su i obezbeđene subvencije države, ne samo naše, nego i druge države, razvijene države sveta daju određene subvencije. To nije tehnologija koja će nas spasiti, znači proizvodnja energije iz ovih panela je izuzetno skupa, procenat efikasnosti rada ovakvih panela je obično oko 17 do 20%, to nije više. Međutim, upravo iz tog razloga želimo da deci pokažemo šta je danas najkvalitetnije u svetu. Velikog broja sunčanih dana godišnje, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je još 2004. godine označilo Srbiju kao povoljnu za razvoj solarne energije. Plan Evropske unije je da do 2050. godine četvrtina ukupne električne energije bude proizvedena na ovaj način. Mogućnosti korišćenja solarne energije su brojne. Na nama je, međutim, da ovo iskoristimo kao šansu za razvoj Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije. Sun is shining, the weather is sweet.